Hi guys, mumeze muteni Fani TV show nyine nkakagaruka gigarukiye. Ubu ngundi muri salon ya kwa musore wakoranye indirimbo na Vava. Dore ngo uriya yitwa Kakizo. Hi bro. Cha waratwitse kabisa. Kabisa. Shawe na Vava mwarahadutwikiye kabisa. Bana byarashyushye cyane. Rero yini wa musore wakoranye indirimbo na Vava. Narindi muri salon yibona ko barantunganyije neza, reba sha ibintu Kakiza nkoreye. Afite impano zitandukanye. Bandi kubona bro wanjye ngo nisubiza abakunzi ba Fani TV show kuri TikTok. Hi guys. Yini bro wanjye mutoya. Muzemutesi. Mwamubonye mubona inde muri salon kwa Kakizo, ende umutipe utera makeup, utera lashes neza mana we. Emi come. Gisubiza abakunzi ba Fani TV show kuri TikTok. Yitwa Emi, newe nteze no makeup muri kubona, ningo yararenze cyane nakora n'imisatsi.